Mai ka guai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tin rei net la mai thon riu dare asai November tarik padai kum sing nei na chui na padai the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong November tarik kanai Dr. L. Angshim Dansawa, IAS Deputy Commissioner Tamenglong raised Saturday nungtai the musicians nest to my jampet Suhiam Villa Guikhanliu Tamenglong District Headquarters Kautlan Pat Kanthe Chief Case Suna Kasau kan my Deputy Commissioner Rui November tarik kanai nung lan pat lau mai jampet hai rui music khau lung gut ba mai nun rui kaniu tuang tam mai tai guang tang pung thei tu mai lum ga yi tu na salau kane kumna jampet lan pat ba mai nam la lung gang mai MCS STO nong ba rui music studio kai in bu mai khang upgrade sulau na music institute ngan kuna music khau talent nai minun rui kaniu ning mai tai tigwang tanglau khangni katiu lau kane jampet the musician nest lan pat lau mai nam la lung gang mai MCS rui kamai chabuan su thau mai kan khau lu ka dau kham jampet hai nai ni na ningwang tongi tuna sa kane faith 100 tong bokili suna church hamit hai kaniu rubrian mai kai khau lu in sam mai gan khau gong tang mak mai azu ariu kani kadai suna kum ngai gan high school alaunun exam gani sumai sangri music ran na lu in sam mai ti hai complain azu sumai ariu kani tuna sa kane kumna asai thu kamai ka gan khat khau ka hau na machun gwang kan metai gwang tang thi tuna ka kai pui khatni kapui rui machong lau mai khangta thun ku mai indau kane namla lunggang mai ri mi ton jampet khau hai music khau lung lau mai nun ri kaman kai me khau lu gwang kadau nu pani thei tuna sa kane city hame thai taung bai me khau thu khwang khat khau kaman gai si ni laba mi tiki the musician nest khau thu khwang khat khau dangka phai thum khang lu in some na practice sunu we tuna ti thai kane the musician nest lanpat mai mung khautai din bui STO Tamenglong Paul Nangsha STO Tausem Reverend MG Gaanphiu General Secretary ZBCCNEI Reverend Dr. Namsadai Kapmai Pastor TBC Faith 100 band members nun khani music khaulung gut mai nun azu regwang kasau lau kane Infal November tarik kathum Manipur Khau Tribal Community akhat sunaba mai Thadau Community rui kaniu tuanglat culture traditions kani history hai kuki menun le in samagi kumna kuki community le tuna akhat na ramagi tuna sa indau kanthe kuki khawri kaniu separate kani independent entity night e tuna sa kanthe Guwahati Khau Thadau Tribal Community tong convention bam kan me khau Thadau tribe hani Manipur tong indigenous tribe suit na chikiu khautai ka zawi kumna kaniu tani government of India tong 1956 presidential order khautai independent scheduled tribes akhatsuna lalobami tuna sagane 1881 tong rai mai census kau khani income liang mai 2011 census khautai ni Thadau tribe hai Manipur khau mai singai liang mai tribe suna record sulobami tuna sagane kum singnai na ru na khat census khautai Thadau tong population hai lagnai chingru na ngo phai skill ru na kathum record Sulawe kumna any Kuki tribes re Manipur khau chingchui na tachat phaithum rigdai na kanai population na ye tuna record Sulawe mitai Kuki meta census khau record Sulaw rai liang mai ye tuna sakane colonial khani post colonial khau thadau ta Kuki le akhatna de tuna hilau kan meta lani magi khani condemn su we tuna sakane convention khautai any Kuki tribes to my thu na ye tiki Kuki tribe to my thu kan di khauma gi Kuki to my tribe hai alat me thia khau politics sin suna kum singnai na kathum khautai ri nai kan tongi tuna Thadau tong statement khautai hi kane any Kuki tribes si hai Indian nation khani indigenous tribes tong interest khau Manipur tong scheduled tribes list khau rui lagan khang demand su kane statement khautai Thadau tong identity values language costume khani traditions hai ngaklau khang sakane government authority media civil societies academician international organization khani bai me community square Thadau ti hai Thadau tuna thailo pu tiki Thadau ti hai Kuki mai dingkhau zai kariu lauda ri thu tuna sang hoi kane mida khau Thadau mai koi ri Manipur khau chu sang mai inchup mai suri hai Naidan magna gan khat khatong rights ta chakwang suna lungdat kang appeal sukane me tari kuthum kum singnai na chuina kuthum khoripat ka haukan mai latlu khautai Thadau mainun ta Kuki mai khang ning lan khori mansai panti kai si aman kan the kumna ma kan mai kai khun nun khangta lung hap mai inda wi tuna sakane Infal November tarikathum Naga People's Organization ri Kuki areas kwai khau langwat mai pochai ti phungwang datma khang thing mai laukan the NPO Riben Sukan Metai Langwat Mai Puat Pungtat Ba Mai Naga Mai Puita Committee on Tribal Unity Tonggate Kangpokpi District Khau Chui na sikiu kum singnai na chui na padai nung tai Kuki mai asagri asut kan mai tang riye Naga mai pui tong pot asut kan mai tai Kuki mai phuam nun khani Naga mai phuam nun le tuna mikup mai sian ka kha mai khani pochai asut mai hai ti padat ma khang tuna agreement sign sukan mai tang padat kan chongi tuna NPO tong statement deri sakane
Cookie mainun rit mutual agreement communities kanai ka khau nai lokan meita tuan na lo tuan metan tat kai dat ba meti hai nu ni mak mai indau na mi tuang tan sin thau tuangi tuna sakane kumai sangri commercial gari nun cookie areas khogut meita asai khuri thingthi tuna grievances cell NPO ri ti thai kane cookie mainun ri kanyu tuang tan hai swaithi tuna apology ti pat na agreement nai lokan me khautai intip na dingdat ni thi tu mai sa indau mak san ben hai tat kai bampuni tuna ti thai kane kumna katu melung khau cookie mainun rui apology hai tipat mage thai tanran mai action tat good puni tunani sakane Tamenglong November tarik kathum Rainforest Club Tamenglong rui ti thai pat kan me cham thailai na asaikum Akhuaipuinac hai ka singai na Tamenglong ramkan ka bam ka sa khau October tarik chirukum singnai na chi na padai nung tai rui guang ka hau kane Tamenglong Forest Division khani dilung mai phuam Rainforest Club Tamenglong rui kariu na Akhuaipuinac ti hai ngak mai khani jausit metan hai ka hunung rui tatkai na bam chongi tuna sakane Rainforest Club Tamenglong rui inroi tawlo pui bam khau zau ruan tat mai gan khau latliam na inroi kap tat ba mai man sai gan sakta sauriu kani mi khautai nam mai volunteers nun goi ri ka sinai mai action la lana chamchai lokani chiuluan gongram khani khang chiuluan Tamenglong district ramkan lung khau mi inroi hai ka singai na gongtaw lo na ba mai ta zauran tat mai gan khau ariu lokan chongi tuna sakani tiki gongram khau thu lautai mi nun roi tractors sin mai hai ri inroi ti hai su ka guak mai nai ba mai ta Tamenglong Forest Division khani Rainforest Club Tamenglong ton team ri sauriu kani tuna ti thai kane mi da khaulung ning gut na ngak na ba mai nam na nun sa mai thu chiuluan gongram khang chiuluan puching khani phalong goita Rainforest Club Tamenglong bek thang ri nei la mai khani thun ku mai indau kane RCT rikandi mai goita ngak na ba mai nam na nun goi chung ladan ta chakhwang sulau khang changhoi kane mi lungkhaw school azu khawni awareness campaign hai tat kai na ba mi tuna RCT za thang ri ti thai gong kani Wildlife Trust of India sponsors tuna RCT goiri mi tan hai Tamenglong Forest Division kanai ban ingot na tan ba mi tuna sakane kumna November 3 kanai kum singnai na chi na padai nungtai essay writing competition khatni sport painting competition Good Shepherd School khaw tat kai kanthi mi tung result hai November 3 chi na khatnung Amar Falcon Festival tat kai minung ri sa indau padat puni tuna ti thai kane Tamenglong November tarik kathum Jal Jeevan Mission New Development Bank Joint Action Committee tuang Secretary Adim ka mai rui Saturday nung ti thai kan me thailai na Jal Jeevan Mission Project khautan suba mai nun tuang Gaanphiu tipat magnamba mai zangri tau sem subdivision Tamenglong District Area tuang National Highway tamruna Chennai khau khwang tamruna charuk total shutdown lau thi tuna ti thai kane JJM NDB JC re press meet bamkan me khau state government re Jal Jeevan Mission Project khau tan subam menun ton Gaanphiu tipat ni mailam khau October 3 choi na kanai nung tai Minister Awang Bau New mai khore memorandum ti kadai lokan chongi tiki asai nga na rai rai ba mai ti hai nu ni mak mai indau na khwang tamru na churuk total shutdown hai lau chongi tuna sakane shutdown khau hai medical services electricity water supply ha mithai rachap tong mungwai thu thingni tong ra mi tuna ti thai kane press briefing khautai JAC convener angam ka mai co convener kami kang mai khani Gideon kang mai ka zau kane Jeribam November tarikathum Manipur Police Constable Ri Mongbung Village Jeribam District Kaukatong Officer Sub Inspector ta Saturday nung khwang ru na khatsang khautai kap loi kan the makan mai Sub Inspector Zantai Mohammad Sa Jahan Yeripok Tulihal Khori kata kap loi kan mai Police Constable tai Akoijam Bikram Singh Naharup Pangong Makhong Khori kanai tai Jeribam Police Station Bangkhau posting subam tonge Police Constable tarikatong Senior Sub Inspector ta katong Service Rifle ri kap loi kan tonge katong Senior ta kap loi kan mai lamte thai in than makbam di he kumna authorities re investigation prop that kai ka haubam the tuna cham de ri ti thai kaneng Sub Inspector da kabloi kan me cham chu metang senior officials nun rui Jeribam Police Station ka gongai kan ne kumna Police Constable ta nimna kalam thai in than kang question su ka hau kan the tuna sa kaneng Tamenglong ting nai lon Matthew bu tarik padai kum sing nai na chi na padai Lau chuan kalan nai na ye ting sin singbang muang na ye Matthew bu tarik pungu kum sing nai na chi na padai Lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye singbang ting rai na ye The Gaanphiu Mail DGM chamche subscribe sulauni mai hamethai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulau puong Mai ka kuai na king in soi na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tun rei nai la mai thon riu de rei asai khang tu cham hai khau ringa lau thei in tuan khong ru makhai kai mi gan rui king in sam de la kho thon gu thei